Tenaina, fandarana famakiana ten'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Tenaina, teny mahavelona. Filazantsara nosoratany Matteo, toko 7. Ny toriteny nataon'i Jesosy Kristy teo an-tendrombohitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Lazantsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra ataonareo no hanoarana ho anareo. Ary nahoana ianao no mijery ny sombokazo eo amin'ny masony rahalainao, fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaronao. Ary nahoana no ilazanao amin'ny rahalainao hoe aoka ho anaisotra ny sombokazo eo amin'ny masonao, nefa indro ny andro eo amin'ny masonao. Ribe tsara velatsia, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesoranao ny sombokazo eo amin'ny masony rahalainao. Aza omena ny alika izay masina, ary aza tsipy ny kisoa ny vato soanareo, fandrao anitsaka azy izy dia fototra ka amiraviranareo. Mangata dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, tondony dia hovoana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovoana. Ary iza moa aminareo raha angatahiny zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahiny hazan-drano no hanome azy menarano? Koa raha ianareo na dia ratsy azy, malala manome zavatsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainka ava ny rainareo izay any an-danitra no hanome zavatsoa ho an'izay mangataka aminy. Koa amin'izany, na inona tianareo ataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy koa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira mivavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady, ary malalaka amin'ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra-any. Fa ety ny vavahady, ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Mitandrema ianareo, fandrao voafitaky ny mpaminany sandoka, izay mankao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia ambodiny toa izy. Ny voany no ahafantaranareo azy. Manoto voaloboka amin'ny tsilo va ny olona, na avy amin'ny songosongo? Dia toy izany, ny azo tsara rehetra dia mamovoa tsara, fa ny ratsy dia mamovoa ratsy. Ny azo tsara tsy mety mamovoa ratsy, ary ny azo ratsy tsy mety mamovoa tsara. Ny azo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo, ka dia ny voany no ahafantaranareo azy. Tsy iza rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro nanao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tsy efa naminamy tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. Ary dia ambarako amin'ny maromarona hoe tsy mba fantatra kory ianareo hatr'izay, mela amiko ianareo mpanao meloka. Ho amin'izany, nazovo no mandray izany teniko izany ka mangato azy, dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy, izay nanorona ny tranony teo amin'ny vatolampy. Ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be, sady nifofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, nefa tsy nianjery izy, satria efa nanorona teo ambonin'ny vatolampy. Fa iza rehetra mandray izany teniko izany, nefa tsy mankato azy, dia hoarina amin'ny lehilahy adala, izay nanorona ny tranony teo ambonin'ny fasika. Ary lasaka ny ranonorana ka nisy rika be, sady nifofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, dia nianjery izy, ka loza ny fianjerany. Ary noho nefa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarana, satria nampianatra azy toy izay efa manana fahefana izy, fa tsy tahaka ny mpanorandalàna teo aminy. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 7. Sermon sur la montagne, préceptes divers, les jugements téméraires, la paille et la poudre, les choses saintes données aux chiens, la persévérance dans la prière, la porte étroite, les faux prophètes, la maison bâtie sur le roc.
au nom de Jésus. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que tant des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais fruit porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité. Das Evangelium nach Matthäus Kapitel 7. Im Namen Jesus. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. Was siehst du aber den Spilter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Spilter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh am ersten den Balken aus deinem Auge, danach siehe zu, wie du den Spilter aus deines Bruders Auge ziehst. Ihr sollt das Heiligtum nicht den Hunden geben und eure Perlen nicht vor die Säue werfen, auf dass sie dieselben nicht zertreten mit ihren Füßen und sich wenden und euch zerreißen. Betet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan.
Welcher ist unter euch Menschen, so in seinen Sohn bittet ums Brot, der ihm einen Stein bietet? Oder so er ihn bittet um einen Fisch, der ihm eine Schlange bietet? So denn ihr, die ihr doch arg seid, könnt dennoch euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihm beten? Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt, und ihre sind viele, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind ihre, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von der Distel? Also, ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt arge Früchte. Ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Und haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt, weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der vergleiche ich einen klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Da nun ein Platzregen fiel und ein Gewässer kam und wehten die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf einem Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der ist einem törichten Manne gleich, der sein Haus auf den Sand baute. Da nun ein Platzregen fiel und kam ein Gewässer und wehten die Winde und stießen an das Haus, da fiel es und tat einen großen Fall. Und es begab sich, dass Jesus diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das Volk über seine Lehre. Denn er predigte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten.